tutasimama wote kwa heshima ya wimbo wa taifa. Rere uteti wa githurano kia mwaka wa 2027 uthiite na mbere kunyita thinga. Atongoria kuma icigo-ini itiganite cia bururi marahinyiriria o gicigo gugathukirwo kiondo kuringana na urito wa kura ciakio. Aria maranyita mbaru mutongoria wa bururi William Ruto agetha itena ria keria keriria wathani makiigirira metha-ini mendekithia na mabataro mao. Ndeto iria mubunge wa Laikipia ya irathiro Mwangi Kiunjuri augite irabatara uge na kuhingura maitho mari meri. Wale tuko ndani ya serikali ya William Samoei Ruto na wale tuko ndani ya Mlima Kenya, kula yetu hata kama itakuwa 30% itakuwa mingi kuliko yenu. Our 30% ni mingi kuliko yenu. Kwa hivyo kama munaomba serikali nusu, sisi tukatiwe nusu na tuongezee nusu ingine juu. Kiunjuri ataririe ati otaishigo iria ingi guothe bururi-ini gitaru gia gatagati wa bururi ni kirabatara gwithagathaga wega matari na guoya gutetera maundu mao. Sisi kabla uchaguzi ufike, pia sisi watu ya mlima tutaketi chini tuambie serikali hii umetutendea haya na yale, lakini ukishaguliwa tena tunataka haya na yale. Kwa hivyo pia sisi watu wasifikiria tu na memorandum yetu ya kupeleka, tuko na irreducible minimum. Sasa ni wakati wa Laikipia kupata maendeleo yake. Tupate stima, tupate maji, tupate barabara, tupate stadium. Hawa watoto wetu wapate kazi. Na hakuna mtu atatutisha. Tutapigania haki ya watu wetu wa Laikipia mpaka tuipate. Maugite hari bata wa kurera na kunyitirira atongoria na ciama ciothe cia kiuteti gukorwo ikiheo kanya kuhitahitanira iturwa ngurani ithenya-ini ria guikia mahiga kiondo-ini kimwe. DCP nehoe kura ciayo, UDA nehoe kura ciayo, TSP nehoe kura ciayo. Ririkana inogamite haha ndamwirire andu aitu mutikaneane ngo na muneana itimo. Ngimwera mwana mwathura UDA muthure TSP, muthure ciama iria ingi niguo rucio kungigathuka ri mukona gwa kuroka. Laikipia tumeishi kabila zote tukipendana na tukikiwa kitu kimoja. Sio saa hii tutakubali mtu atuletee ukabila. Tumetoka wakati wa shida mingi sana Laikipia. Sasa tuko na usalama na tuko na amani. Atongoria aya maritie o hindi igongona ria kuhura njeki ikundi cia muingi gicigo-ini kia Maina mwena wa Nyahururu kuria mahinyiriirie muingi uthurime wega andu aria maretha iturwa ngurani na magathura atongoria aria mari na kioneki ya gutwarithia matura na mbere. Rekei tuthure na ugi wokira rucini ri urore wira President Ruto, urore wira wa Kalonzo, urore horo wa Matiang'i, ndukaume kwi njungurie uthie kwi njungumerie ya matharara ni gwatagia nyeki. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wadiro. Sana DJ.